Ассалому алайкум дӯстони азиз, гиромоли қадр. Инак навори навбати мо дар ноҳияи Дӯстӣ дар яке аз деҳаи Анористон қарор дорем. Дар ҳамин деҳаи Анористон як нафар деҳқонбовои пешқадам ба номи худашон муаррифӣ мекунанд. Номи худашона дар ҳаминҷа помидор шинондагӣ ҳастанд. Биёгум истифода бурдан аз нов то ба ҳамин лавзае ки расидааст, то кучата сабзонидан ва ҳатто ки дар вақти шинонидан ҳам истифода бурдагӣ ҳастанд. Дар давоми навор мемонем иншоалло. ҳамин худашон сухан кунад ки ҳар сол мисол деҳқонӣ мекарданд, ягон результат аз биогумус ҳаст ё нест, фарқият ягон плюсаҳа дорад ё надорад. Мисол деҳқонбово гап занад ки мисол ҳам арзон меқатад ё ки фоида дорад надорад, аз даҳани деҳқон боз хубтар аст. Гуфта ҳамин чиза аз ҳамин деҳқонбово пурсидани ҳастем. Худатон як муаррифӣ мекардед ака? Салому алайкум ака Ҷаҳонгир, хуш омадин хонаи мо. Ман Анаиф Чорӣ мебошам аз ноҳияи Дӯстӣ, ҷамоати деҳоти Анористон, деҳаи Истиқлолият. Хоб ина имрӯз гармхонаи худмонда помидор шинондагим. Рости гап кучата худам тайёр кардем. Якум сол аввал кучата мехаридем, мешунондем. Имсол ина ай шумо биогумса харида овардему кучата ай 18 ноябр биогумса гирифтему кучата вай 18 ноябр яъне кучата уруға партутему биогумса уруға партутем сабзонда хай нигоҳ бин карда худмон тайёр кардем кучата помидорба. Рост шагаб занед ки фақат биогумус қатӣ кардед? Фақат биогумусда баъд кучата баровардем. Баъд 18-20 декабрда як моҳ пас кучата пикировка кардем, стаканчида гузарондем. 100 кило мисол 30% хок, 70% биогумус буд. Амро аралаш карда кучат помидора пикировка кардем, стаканчида гузарондем. Баъд хулоса 25 январда уже кучати мо тайёр шид. 25 январда як моҳ пас кучати мо тайёр шид. Хай обу ҳаворо нигоҳ карда мо теписе мо холодный теписа да ба забони русӣ печка надорем. Печка надошта бошад дар ин мавсим бисёр деҳқоно метарсанд. Баъд обу ҳаворо нигоҳ карда 4-5 февралда кучатамон овардему. Аввал чуқурчаро тайёр кардем. Баъд ҳар як чуқурчаро 350-400 грамм биогумса рехтем. Мондему ай болош об рехта. Оба чӣ қадар рехтем? 200 литр оба, 1 литр биогумат, 2 литр кемиёро аралаш карда ҳар як бе кучатба 200 грамми об рехтем. Баъд кучата шинондем. 350-400 грамм биогумус, баъд биогумат, кемиё об аралаш карда рехтем. Помидорро шинондем. Ина худоро шукр у сола ма корида будем, лекин биогумус нарехта будем. Лекин ин дараҷа набуд. Натиҷа имсол уже ина гул кардиштуда. Ина алакай имрӯз 12 март уже гул даштаген. Як бор гулоро ай апеллясия кардем. Алакай нигоҳ кунед ки вай умуман печка дида нест, яъне ягон схемае ки барои гарм кардан лозим аст ва умуман истифода бурда шудагӣ нест. Алакай 12 март ба ҳамин қадар кучат шуда мондагӣ, яъне гуфтагиш ки пештарак шинода шудагӣ. Бисёри деҳқоно ҳамин деҳқоное ки ҳамин помидора мекунанд медонанд бисёр кори мушкил аст ки дар хунукӣ кучата бе воситаи гармкунӣ гузаронида аст. Ин яке аз мисли қаҳрамонии на тарсида, барои ки метарсанд бисёро. Агар ҳамаш мурданаш мумкин да, барои ҳамин метарсанд. Ин як бисёр кори зур да результат. Инай 28 мартда барф борида буд, лекин ҳамон вақтам хунук назад. Худоро шукр ай хунук биромадем. Фақат термекс кардем. Термекс кардем, дига ягон гармники нест. Лекин айсабем биогумса чун рости гап имсол чихел ки настроениям созай. Результат ҳаст. Худованд хай баракашиам бития.
خب باز اگر امکانیت لیکن شود بیوگم شما همه خیلی تازه بوده که من اون سال هم یک جای گرفته بودیم علف بسیار برآمده بود. لیکن این سال نمیدونم 1% یا 2% ای 100 استکان میکنیم یک استکان یا 2 استکان علف برآمد نماشه علف نیست. بیوگم تازه بوده بیوگم شما. علف وکل برآمدنش ممکن برای که وای از پاروی اخلاطی گو تیار میشود به هر حال برآمدنش تازه بوده تماما بیوگم شما با گم نیست. سلامت کسی باشید. که بیوگم سا میپرسن آدرس شما را من بلندیش بگو چند سانتی متر؟ یعنی تقریبا 25 70 سانتی متر قریب ده الکی 70 سانتی متر حتی که اینا اولین غنچه‌هاش برآورده گل کرده هستن این گل خود قبیده سودان انا результат من پامیدور رو ببین هر یک تاش الکی غنچه کرده گل کرده سودان در 12 مارت الکی به واسطه از پیچ استفاده برده به واسطه پیچ خب الکی در دوام ویدیو نصیب باشد نوارا عین شنوندن با همین خیلی بیاگم دودگی هستن همین نوارا در دوامش بازی میمونیم سلامت باشید دوستان عزیز 10 سوتیک 10 سوتی قدم کلونی 10 سوتی 3900 تا کوچت شنوندگی 3900 3900 کوچت شنوندگی آفرین بسیار کلان رزولت بسیار کلان خیلی 10 سوتی با دهقان استا همه چیزا رو باید یاد گیره هم یک پیشروی از تاجیکستان هست ان شاء الله پیشروی خب سلامت باشید دوستان عزیز در سربلند دوام باشین. نوار نصیب باشه ویدیوشو میمونیم